super featherweight kan ensun zom le dona lightweight division an dona Lalruatfela Zote isi Lalramfela okay arai noi dona kumsom ni pore de kumsom thu man ni an san zong hi za som ruk panga centimeter le za som ruk panga ve an ni a an ri zong hi ke som ruk pakhat ve an ni an tam se zong hi Lalruatfela hi centimeter za som sari ni in Lalramfela hi centimeter za som ruk de paria. These are the official duty for bout number 10. Judge number 1, Lalmal Soma. Judge number 2, Zak Shiva Lama. Judge number 3, Zong Ming Muana. Referee, Malsom Sanga. And now it's time for the lightweight division. Introducing first from Mizo, Mizoram, blue corner, Lalruatfela Zote! And his opponent from Mizo, Mizoram, red corner, HC Lalramfela! Lalramfela Aron พูดเข้าไปตอนนี้ก็อ้าหมูนมจะโดนกันดีค่ะกันสวยๆโดนเราอ้าหมูนมโดนนั่นเองอันนี้ปฏิเสธอินงำตักไม่คันเนี่ย press conference สาธิตพกอินงำตักไม่คันเนี่ยอ้าหมูนมแท้โดนนี่ This is Battle in Mizoram Super Fighter Series fight, bout number 10. Introducing first, standing in the blue corner, at the age of 28 and standing 165 centimeter with a professional record of 0 wins and 1 loss, weighing 61.235 kilogram, from Mizo, Mizoram, blue corner, Lalruatfela Zote! And his opponent, standing in the red corner, at 30 years of age and standing 165 centimeter with a professional record of 6 wins, 2 knockouts and 3 losses, weighing in 61.235 kilogram, from Mizo, Mizoram, red corner, HC Lalramfela! Oh, so itong kanto na ranin nekle tur tahi Lalruatfela Zote, blue corner ni in HC Lalramfela, red corner ranin waile dona ani hi lightweight ani an weight alian tham to munam hle tura ngaila Lalruatfela Zote hi round 1 ni in HC Lalramfela kum somthum ani orthodox veve ani Lalramfela hi kum somthum chuang nuwa professional boxing an lu chil le atum aru ngongar khot maya professional boxing a hen kan seitang ang kan vai ru ka chak to vai thum achak lova loss an nei lova knockout hi panni nei to ni chuti rual chuanin Lalruatfela Zote hi vai khat achak lo ve to chuti rual chuan tun hi zanina hianin chak lo non kha atum lo ani an film khurdun khop maya an injure chianga zanina hianin
so ai cho này som thon lo an melen reng hianin cho ron ai ta chen ti reng lo ring chunga thei lo sim chu wang chuan in pa taka in nuai kha ni top mai ni anin nek zop bo hin kom chui lu tuk lo mai thei chu ti rual chuan in kan boxer te ngai sanom na chu ring chunga thei to pan han chu a apon la mai chuan thian tha te hian lo ni le thina te hian en ton tlak na ni thinin kan ria kung le ma chuan training nam hun khat nei ten lo ni a Mizoram hen kan soi fo thina training na aom neu to chu ti rual chuan training na hi chu tiang la tam vak lo wa an boxer te anin se tha mai ni anin kom ngi boka in du sak pon in du sak tlang a hi sportsman boka in electoral chuan in ela in nek bol mai a thian tha tak khan lo ni le thina te ro chu ti rual chuan ring chung ai ro chuan thian tha kha soi thei lo ni thian tha soi thei lo in nuai khan ni top mai ni tuna hianin Lalramfela hian uluk takin an ve deuh then a chuti rual chuanin Lalruatfela Zote hianin kul tak main uluk tak main alo chang let vele thina zanina hianin knockout kan mulengem molongem soithiam harani zani chu momate rinain knockout thi kan mu thei riau maya zanina hian kan mule do ne ma soi thei mi lo ni mo game chu soi thei ma ro chu siat lok ya harve a game en hian ai ne to ka ma chu ti rual chuan le ei prediction te po on ti phone na chan reng po ni a tun mai game a reng hian tin ko ram chang kang a te pe chuan event lian om reng hian betting a hian an chena sa ni voi khata betting a hian ho sak pui ok da tham hi a om china ka tiang deuh khan rin thu ta chu soi thiang alom ke ni po point betu kan ni lo kan rin thu kan lo sei mo langa kan rin lo zo kan lo chak kan ni point kha chu a point betu kan ni miau lo wa ngai dan soi tu ra ko kha kan ni tro kan ngai dan ni kan do ang kan ri mol mai do na ni tuna hen Lalramfela tuna first round a kha chuanin alan dan khanin anin zir chiang deuh ni na a hriata second round a ron pui hle tu ra ngai chuanin kan soi le thina nga sponsorship hi zanina fight munom takan mu theina hi Grassroot Boxing promotion Crown Boxing promotion LPS Vision Indian Boxing Council USA Universal www.pmhonorary.com Iconoto Sete Boxing Academy tele I do play tenia tuna life kan pek chuana hi I do play ania I do play atang hian in life in tuna hianin mitam takin an thira I do play hi event chi sang life in an petheya chumi pi alama chuanin boxing tiang chi te tin tun naya movie munom tak te po ani hianin seconds clearing thei renga mobile phone ate po kan install thei renga ni ti khan soile du ani round 2 round ni na pele dona tunge chak don sia thiam ale har khop mai tuna landana hi chuanin anin ne tok khop maya chuti rual chuanin Lalramfela hian anor tu zo kan tranga engtin nge ati chozel don Lalruatfela Zote hian film khur takin alo ga tha na samai sia dong chon amani tuna khan Lalramfela na pezau mai tuna khanin Lalruatfela Zote po hi boxer thatak mai ni don siat nga thawani chuti rual chuani HC Lalramfela hi LPS Pro Fight ate po voitam loin lanto lo champion to te po ani chu wang chuanin neu lo ani po hi chuti rual chuanin ani hi ngai Lalramfela hi don siat engang pon nga se Ruatfela hianin don siat nga kha ngai poimo lo zanina hen chak ngei tumina rong kalani ai nek dun mol me unfit ani chau hian selo emoti thei turani ani nek mol maya amaro chu nek matak ang chi te tiang knockout theina tur ang chi kha chu an line pelo duna chuti rual chuanin an film khura professional boxing a chuanin film khura ngai to thina Lalramfela hian zim tot
hi an tum thina amaro chu ti thei lutuk bik lo ani a tum pui Lalruatfela Zote hi a fit lat chu wang chuanin a ti hlei thei bik lo ani anin pedun mol mola amaro chu an ga ta tha a an ma nia an the ina an fitness te pon yang chu fa moi em tuna Lalramfela bum dan vela kha moi khop mai chu ti rual chuanin kan soi tong khan Lalruatfela Zote hianin to matum reng lo mi pui thoma thachina LPS Arena tangin mi pui thoma thachina amuna ai mi pui om khat le ta vek maya amuno mani amuna en tu te thoma thani tuna landana hi chuanina chak mai tur han sia thiam hi a hara eng tin nge gemaron kal chho zel don round ni chon la khela round rukna thlengte point a sia theyang chu zanina ero draw point ni mai men tum lo amu no be tikhanin kan zo le a sang chuanin Mizo trong zong te asam trong zong te soi ngai thina zanina sponsor ekan share chuak velenga and against we'd like to express our heartfelt gratitude to our sponsor. Their support has been instrumental in making this professional boxing event a success. We acknowledge their contribution and appreciate their trust in our vision. Thank you to our value sponsors for believing in us. Grassroot Boxing promotion. Seconds, clear the ring. LPS Vision, Indian Boxing Council, USA Universal, www.pm, Round 3. .com, Icon Auto, Zote Boxing Academy, and I Do Play. Round 2 na kan le ania tunge chak jok don sia thima har khop mai an fit dun sia refin an shil zawa an film khur don ani film khur ngai to ni professional boxer ani to a chu wang chuan in an mani po box reka zialu thei tur te nia chu wang chuan in film khur ngai to a chakha poimo ni tin knockout phei chu poimo takani chu wang chuan in sanina hen knockout kan mudon nge draw kan mudon nge chakzo kan omdon khir zelila Lalramfela nuailam chunglam chu ti rual chuan in Lalruatfela Zote aduai big lo a fit ani 1-2 deuh mol mai in chuk deuh mol mai ni Lalramfela experience nei na ron mang tangkai thengem chuti rual chuanin Lalruatfela Zote hian experience nga tak Lalramfela hi ane thengem thir zelang Lalramfela a chuai right hook zong khanin an chuai deuh pop popa chuti rual chuanin analutuk lo ni na langa Lalruatfela Zote hi boxer chiani lo chak ngei tu mina rong kalani Lalramfela ti deuh mola chuti rual chuanin experienced boxer eng angpo ni se atum puipa Lalruatfela Zote hi boxer tha takani fit takani chu wangchun ati thei mai big lo tuna khan Lalramfela an left hook khanin an beizewa gata thatlat gata hiklang thei lo
Lalramfela gata thatlat a fu le thin tuna landana hi chuanin nek chua tam kha Lalruatfela Zote hen nek chua tam kha mamo mo tin alangin kan ria amara chu kini chu ngai dan soi kan ni kha rengila ran jok nei lo chak ve du amaro chu boxing a chuanin chak jok an omangai thin sia chuwang chuanin dunge chak jok don sia thiam har khop lai zanina hianin LPS Arena tangin boxing munom takmai kan mu ania tin live effect chuana hi kan soito ang khanin aidu apps atang khanin live effect chuani ti kha sheleila aidu play hi mobile phone apo install thei reng ania live tele movie chi sang sang Seconds out. theina ni ti kha she thar leila thome Round 4. Fourth round an noi le dona fourth round amu nom le tura ngai ani an la za hle mai anin meldan hi chian train melin tun hunai chon anin mel lo ani ka chak nge don ti in mel hianin anin mela I chak lawang ti mel te point mel deu hian sia ta an tile mol mai en zelang chak tum hianin an be ni an thei to phian chuani ti hi lang reng mai ni tuna landa nai chon tu jok hinge chakang ti hi sia thiam ale hara chiang taka hin nek fu ang chi kha mu tur ala tam lutuk lo ni na langa chuti rol chuanin around tele ta khanin tuna alanda nai chon ramfela chon an nek chuak tam jok ni na langa chuti rol chuanin ruatfela Zote po hianin a thon mai me don kha tum lova an nek chuak ve mol boka ramfela pona dong ve mol bokani amaro chu tuna landa nai chon experience boxer ramfela hi an nek chuak tam jok ti taka score tam jok mo ti ngai dan ti chu om ve deu amaro chu mi mal ngai dan ani Lalruatfela Zote boxer chiani lo kan ti to kha boxer tha ni chuwang chuanin zanina fight tura tan hian thei to an chuani an training na sa ni ti hi lang reng mai round khat po zo lo tur round khat po ti thei lo tur tam takan omlai hetianga fit tak maya boxing mu nom tak mai min han chu chop chu sak te chu lom om kan ti mu nom kan ti ni ti han soile du ni kan soile thina nga Lalruatfela Zote hi blue corner ni in Lalramfela hi red corner ani Lalruatfela Zote hi kumsom ni pariat mi ni in Lalramfela hi kumsom thum mi ani orthodox ve ani ti kha se tharle taila game mu nom tak kan en chho zela donge chak zo kang sia thiam har khop mai anin ngama anin pan sak me Mizo ina game mu nom kan tiang chi kha min chop chua sak ni te poina langa alom hle mai hun a reilo thina fourth round chu kan zole ta reng mai tikhanin kan han soile lokanga sponsorship chair chua na hun kan nei lenga zanina fight munom tak kan en theina hi Grassroot Boxing promotion Crown Boxing promotion LPS Vision Indian Boxing Council USA Universal www
pamhonorary.com icon auto Zote Boxing Academy baga I do play te anni ti khan soile du ni Seconds out. Round 5. These bout it lightweight divisions. And the blue corner Lalruatfela Zote and the red corner is Lalramfela. This is a round 5. 1 round left. Spectacular. All the spectacular. We are judging about who is win, who is not win. We don't know about this fight. Who is win, who is loser. But tonight, a very big day for boxing in Mizoram. We give a thanks to Grassroot Boxing Promotions and Crown Boxing's promotion, including Zote Boxing Academy, and to this opportunity for all the boxers. Round nga na haniya Lalruatfela Zote Lalramfela te. And fitness chakaw may anin he to view may aton din muna hiyan. Tunge ding changsok ang tiporin tiya mahara round tir lang makatsuan. Lalruatfela Zote hi junior zok ani na le experience na ilaw zok ani na avangin knockout kan humeng te kan lauti mana may ro su round nga an kelton wa po hen Lalruatfela hi talboy chuang reng lova Lalramfela hian te ta phan so ma selat le men ang kumte lo oi thla sau tran deuh nen du nga power punch anei thei bik to lo hi Lalramfela po atlema a disadvantage vena hani kan ti lo thei lo knockout boxer ania hi kan shet ang dan tur chuan Lalramfela is a well known knockout boxer ti khana china ni round nga na zole trap tamai round khat ba kom to silaw ba round khat tanga hian judgment siam ani don ani ta der maya knockout hi kan mudon lo nge ni thei top an chua Lalruatfela Zote pon thei top chua chak ngei tumin ma ala renga Lalramfela hi kan soi la deuh thina mi pui shet lar alo nia LPS pro fighter khale chen kha thatak tak lo khel to ania a boxer technique sang tak mai ani chuti rol chuan kemen kumte alo chonu ve ta deuh nen hian atwang rang le dongan na in nek thei ta lo deuh thina round nga na zole ta round rukna kan laba ka round rukna hian en kim chin felin om don ani hemi te bau thi tuna bau thi lightweight division ania hemi baka hian don hi voin tlai changin bout som kan en na ania bout nga dang en tur kan nei don ani hemi dota hian middleweight kan en dona Arnab Chirua Assam Gawati le F Dalton Liana Junior Mizoram lungleite aroin matson dona chumi nuwa chuan meche bout kan en dona Renu forget Haryana atong ron kalle Anastaran Fathi in the race UAE kanti atong ron kal foreigner ron kalom chunni ton tuma chuan ani hi meche ani Anastaran Fathi te arin matson dona tin Round 6. Brijesh Kumar le Zote te arin matsonanga Marinder Singh le Val Ompuya te arin matsonanga tin last match hian a main event tita umayang Mazhar Hussain le Laldin Sang te arin matson dona ni Lalramfela chiang zet mai nan neka Lalruatfela Zote ala ding
ชุนซอมเซลไอ้มาเช็คข้าจะก่อยคลูกันนี่เนี่ยคลูกันนี่เจี๊ยบเลยยิงก่อยคลูกอันนี้ยิงก่อยเราตัวนี้อัลฟรีดนั้นเสียตีระที่ตัวอันชัวกันใส่ตัวชิ้นหนังคันบ็อกเซอร์เตะที่น่าสร้างตุละเอ็นตุมีปุยแต่มันกันลุตุลอันนี้ที่อาเซียตาเจน่าพอเห็น LPS Arena ฟอกเลยนะมีปุยกันคัดมุบไม่มีปุยทุนน่าเทียงส่งจวนหลัวโซเวกต่ออันนี้เบียร์ไม่อะกันลุดboxing กันลุดอันนี้รัมเฟล่านอร์เบตตัวมาโจเตเฮมาเราสู้ดูงั้นนอร์เบตเลยที่บิ๊กเลยวะที่ตัวรัมเฟล่เห็นเราสู้ชุนซอมเซลเรานอร์ชุนซอมเซลบ็อกซี่เนี่ยเรารุกนะนี่ตัวหุ่นตั้มอมตัวเราน็อกเอาที่สุกันมุดวันเราตีเชียงอ่ะตีรัวส่วนตัวนั้นลันดานะส่วนสิลารัมเฟล่าอันนี้ฮีมิโซรัมบ็อกเซอร์นี้อันขั้วไอโซลอันนี้เปลี่ยนนะมุนตักที่สุดส่งไกลอันนี้เราถูกนะโจเล่เจ็บทำไมจากโจตัวเรียนเทียมฮาร์เขาไม่ตัวเดียวหัวหน้าเฮียนไม่เราจะกันเสียเลยต่างกันเราหมู่ดานะส่วนรัมเฟลฮีดินมุนทะโจจังตัวกันไงอันนี้รวดเฟลโจเตะเลยรัมเฟลอินการะฮิจวนexperience gap ข้าทุยเดียวเล็กบกะexperience boxer จอกรัมเฟลดิ้งจังตัวจอกอังไงนี่ตัวดินมุนพูเฮียนสกอร์การ์ดจุกันหัวเรานางอินรัมเฟลฮีพูดมุสังจอกตัวกันไงส่วนนี้ที่ตัวพูดยังไงด่านอันนี้กระริงจู่อันนี้ว่าปุ๋ยแมปหุ่นตบเบลริกบ้าขจอันว่าอินไว้นะสติเร่งเวก็เตียงข้าลงกันหุบซักชิ้นเลยมิโซเกมตักไม่หม้อตีระจังหันก็เตียงหาอินไว้ข้านมุตัยละตัวน้ำดังก็ตูรู้ตัวนี้น่าชีนันนี่ข้างขโมยดิกซีไอ้บวนมีปลาเลยมีปลาด้วยเตียงที่ข้ามิโซเกมริกบวนอัดลุมาลูกข้าเตียงเด้อไหมครับหูน้ำกันตีที่นี่เวเด้อบุกสุดที่รัวจวนอินไว้บวนกันตีรัวข้านินเกมมอลตีนักข้าอันนี้เลี้ยมจวงแล้ววะมิโซะจวนอินจักกันตัวสุดที่รัวจวนอินอันมานี่ชิมมาเฮียนินอลันดาระเฮียนินเกมเองป้าไงตักหูน้ำตักกูลเดือดสีอย่างที่ข้ากันหุดเฉาทีนินก็เสียอันมานี่ชิมหันเอ็นพอเห็นอันถกริมาอันเบนัสานี่ที่ข้าอาเซียเลนก็เสียอดีตเสียตัวนั้นเราเทียบริซัลกันง่ายถ้าที่ตัวง่ายละริซัลที่กันใส่ส่วนเราตัวง่ายละกันใส่ทีนะแล้วกันง่ายด้านที่จูเอ็งมา adjustment เก่งแล้ววะจุดที่รัวส่วน red corner สิลารัมเฟลคัดตุนที่พนักส่วนสักจอกนี่ตัวรักกันง่ายexperience ในชัดจอกบวกกับวังอินง่ายด้านทีนี้ง่ายด้านที่อันผมพูดยังไงอะไรอาเซียนเมียเราเรื่องอันนั้นสารพกที่ริซัลเนี่ยรู้ตาริซัลง่ายทับผู้ต่างAfter an electrifying 6 rounds of boxing, these are the points given by the judges. Judge number 1, 60-54. Judge number 2, 60-54. Judge number 3, 60-54, and the winner by unanimous decision is red corner, HC Lalramfela. ในด้านที่หันใส่แม่ปัดชีนะรัมเฟลค่ะอาจักจอกตัวรัฐหันง่ายเราจักจุดที่รัวชวริน
Lalruatfela Zote boxer chani aron lan tir tero landa lan tir terek mai o ani yang Ramfela teng boxer cha ka tiang han nuai tur kha chuanin fit that te nga ya tin a game sim sim a thok rim ti kha siat lein ka sia ale next bout kan en chun zom le nga la